Rokno sanjakaha ini Killa chokhreng holo chini ungnai rokno Killa tulak kainai rokno sport activities kai dauza konai rokno sport organization chono ini first day jeng atai team no jersey day football partner ni bagai kaisa chikon te program khaileka chini program khaimanga khajak chini ro chini block ni president pamut DWF YDF te pramotha te chini zonal ni chairman pamut te joto YDF ni oroko especially or jaga kobok jaka YDF ni cha jogma bai ni tane ke chini ungnai rokno tabo better opportunity ro nani bagai chini YDF rok belai sakha tongo chini Killa amsayo chung jotun saimano especially sport bai chini jago khela bai chini jago hanbang chung khela thunai rokno sport activities bai gedam ja rokno chung borono encourage ronani bagai support khainani bagai chung tini joto 28 ta team ni borono chung jersey team football park like next phase of the je bat baki chini Killa amsai ni जे organization tongnai sport ni organization tongnai borono bachung des nanai baksa najak borono bachung haine hai boskango chung jersey team football onai chini naharmungno ne jotun saimano tabo bijugo sport baibe individually career sinai mano especially football volleyball ni cricket india onki to cricket ote bukang hai pan chini am thayo asu facility modern facility krini bagoi cricket thanai rok je chung asal subida mamani nokjaya ke like expensive khela ani bang bono asal support bu khaimia ya ba chung football no je chung tabo je chukmani chini am saiwa jotono football je chu saja ba chung borono tv activities bare ro thung borok tv thung borok tv sakha thung hai nei chung ini program ni bising ti borono kicha kau bu sai na rokha te jachi ro bu pa laika phaine chalo bu chung mai tv chini thungnai rokno support khainani bagai sakha nai